Nyuranga Nilan Hub igoba tumurulio ulipa pole pole asuwa nchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitanye lya nyangena boigo Nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kianda eyemo isano libere isato kianda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style, comfort and quality meet. Maragobo muya mwanche umurigiriro Getembe TV bwiri tukiriria Jumatatu tariki 13 mutinyo mutangani umwaka w'ikiri bubere 2025 EKEONGA CHINSA IKOMI asenchira yo wenge una abariki betu amangana batutomere coach report kuro ase chinsemo babegete chikambi cyabo inchenga NYABOGA ensemo y'ibimanyirire torinere Wilson Makori magaye chikamera Wilfred Matundra na boigo yogo chikone kechibicha na maringo kirachira asenchira yo weganu Kevin Ongeri kabana into ikomoiro ngomanya ngana ari ainekiwe. EKEONGA CHINSA IKOMI ekero egatie skuru chigasa inigo chengera amatemu gose chigasa inigo chengera amachibu ya matemu manena KCSE asoka ewiki eria eta korinde kurase ward ya Bogusero kitutu chache South ebunge kitutu chache South county ya Kisii nigo eskuru ya St Thomas Raganga abayibori besokire na kwimurunganiria okogendera kwogosokia amachibu amabe kurase eskuru iyo asibono baragire ekamiti yeskuru yekiana na koteba tibakorete ose tibari gukora gasi yabo wikirano Raganga amatemo kasogete no mwari mutata itikobeka ase tokoyarora iga ya bisete igaere esi maina wono ga kito keboringe esi maina ngagiye gotoira ngagiye na no yomo bwe ko mwana no yomo abande bonsi pi mbari kororekana ngai babere maina Raganga yaberege ko Raganga secondary yaberense sana asinge jukira chingaki esukuru yakorokana nga igiye ko abana go bakugwa na ande bono yabo bosoko bonene asinge ne sukuru enene dakiri kwa nyoranga abana babure bano twara ko saba omwesimi wa migosi atokonye atobekera abarimu baisaine abarimu abarimu nabona yagitega ikakora buya sinini yakoreta bya sinini sana asinge bado ntora ikera biwango bibwenerete na singe abarimu bakeba berega bachitororo yatagete 1990s baka wale skuru enjanya wakora nyene basi chukuru mayaga baya kuchibasi enjanya kora nyene basi yeskuru Bono igo stiri nyona abana boge barose igoro ya abana bakore kwende abana barabake abana barabake bano tugosaba neintu abakwenda abechukese ni baturigereri mbatotiga na korwa basi chache bunge abo basi nigo familia ya Chafeth obure bosire oyo gwerwa no mutekera bare kunacha omutoyo nagosire bwima bwae nikabone familia yeso kire nagosaba abarai osendo bwensi obwate okogani okuyako basira elibaenie omusaoyo litangoro kwebali ni kwambuka busire ngende mamu mwabo Chafeth obure busire umwana onene barangire tukuru aji basombe imiti moto yuka mugwera kero magwera umwana oyo onene era nabwate umuzike nero mumura kyagera kwita magwiri ya maruru umwana one kere nari kuoma nari twari kuoma koma akia nasa birobiri sambo ara simbarati mongo nyano mwana narambwa to tari kwenyara wikangende konda manye konyora gumusibere kwerende bambasi
namanya konyora tindi kwenyara bona wanje nini bwete bo mabone ina siri mumurano ina rachapeti ngumeti nonyangi chanete na sabire gaki sambo tumonye ba monginyore ingumeti gusira ku mwana onene kiakwete na omuna chebino mwanene muswati Martha Koome mubasorero niga mutiani Abdi Ahmed Mohamed bunna ubane koba omuna ubunna koba mo director omwanene ase kiombekia EACC gose Ethics and Anti-Corruption Commission. Abdi niga arira yogo chikobwatirana amone bigambiro byonsi erigokora obukurumi asensi ya Kenya. As I assume office today, I am acutely aware of the huge responsibilities and expectations Kenyans bestow upon the Ethics and Anti-Corruption Commission. In that regard, I wish to offer my commitment and fidelity to the oath of office that I subscribed to in combating corruption, economic crimes, and unethical conduct in our country. You will be embracing the trust and the confidence of Kenyans who will be looking up to you with great hope and expectation. In the judiciary, justice is not for sale. I wish to affirm the judiciary's commitment to supporting the EACC, to recall our shared constitutional responsibility to advance justice, accountability, and the rule of law. Na serikali yensi ya Kenya nigo yarire eirabene yogochi kuikirania chigati ye CHINSA moisanemo goika IKOMI cho bonchoreria ase county imense yitu ya Kenya kagokwana amonege kagokwana ase geikaro na bagavana 19 abo county chabo chiachorire go chaki murobiro yo nigo mukonyi bo muraibensi ya Kenya moske Professor Kithure Kindiki alireire na goteba chibesa chirishira chiko koena no gocha somorobiro yo nchicho korigasi aya bwikirana. Between 6 and 10 of the tribes, all those issues I have said here, the 3 issues of the brick and mortar completion, the production issues and marketing issues will be resolved. We can actually commission between 6 and 10 tribes towards the end of this calendar year, 10 months from now, if we work on a daily basis. And that will be a huge score for both levels of government. Na omukonye bo muraibensi ya Kenya moske Professor Kithure Kindiki nigaburia abakenya gotwara amasikani nebane kirabatagete goikiranirwa ali balieretwe eira kago Kindiki niga yakwana yega ase skuru yo borosi ya Lenana Dagoretti South county ya Nairobi. La mwisho, Mheshimiwa Rais, ni kuhimiza yale wenzangu wamesema hapa, watu waheshimiwa na wanasiasa wale wengine. Kama nchi tunajua tuko na changamoto nyingi. Ni vizuri wananchi kusema mambo yao na kusema matakwa yao na vile wangetaka nchi ikae na iendelee. Lakini katika hiyo mambo yote ya demokrasia, mimi naomba ya kwamba tuweke nidhamu na heshima ili tuwe nchi nzuri yenye nidhamu na heshima. Waswahili wanasema heshima sio utumwa. Na kwa hivyo mimi naomba kwa heshima tuheshimiane sisi wenyewe kama wananchi, tuheshimu viongozi na pia viongozi waheshimu wananchi, na tutakuwa na nchi nzuri. Kwa hayo mengi, nachukua nafasi hii kumwalika Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto akuja tusalamie. Na asenseme yueyu ya Dagoretti South ase skuru yo borosi ya Lenana nigo muraibensi ya Kenya alireira yogo chikoene kyabuna ngobe kari chisembosyo na boigo kwagacha ebirasi byonse bunarirete abakenya eira. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi hii, tumefika hapa leo kwa mwaka huu mpya wa 2025. Na niseme kwanza Happy New Year.
Na tumefika hapa kwa sababu ya watoto wetu. Nyinyi mnaelewa ya kwamba watoto ni baraka kutoka Mungu. Ni kweli ama si kweli? Na hawa watoto, jukumu letu kama wazazi, viongozi, serikali na watu wa Kenya ni kuwashughulikia hawa watoto wetu ili tuweze kuwapanga vizuri. We give them mentorship, tuwasomeshe, tuhakikishe wakamba wako na taaluma, masomo ya kutosha, ujuzi ya kutosha, ndio waweze kukabiliana na shughuli ya taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwashukuru sana wazazi wa hapa. Hii mradi wa hii shule ya Lenana School Primary iko na historia mrefu. Mimi nilikuja hapa miaka 5 iliyopita, pale 2019. Mnajua shule yetu ilikuwa private, iko hapo. Precious Talent ilipatikana ajali pale. Ni kweli ama si kweli? Na wakati ajali ilipatikana pale, nikakuja hapa na nikasema sio vizuri katika sehemu kubwa kama hii ikosekane ward mzima hakuna shule ya umma, ya public, ya serikali. Wakati huo nikauliza management wa hapa Lenana School watupatie ardhi ndio tuweze kujenga shule ya primary school. Ikatokea siasa kidogo hapo. Lakini sasa wakati Mungu alinibariki nikawa rais, basi nikawaambia sasa ni lazima, sio kuomba tena. Shule tutajenga, mupende msipende. Tunaelewana? Ndio tukaanza kujenga hii shule mapema mwaka uliopita. Mimi nafurahi sana. I am very proud today kwamba watoto wa sehemu hii maelfu sasa watapata mahali pa Mwanje mweregerea yomona yanda mange no chiko yaretura senchira yo wekiranu chikoraga CHINSA ibere na CHINSA inye chobotoko bwarero no yominto Clinton ondigi amona inje korende bono na kuganire onyare gutwara buregerero burobuya anena mona asomurobere o vibes on vibes o chiko so asembe oyogo chikoreto amona DJ Reels aka Mambumbaya inche Catherine NYABOGA korense moye bimanyirito arengenere Wilson Makori Wilfred Matundranero enge magachi kamera na boigo Kevin Ongeri nero enge TX osigo nero neke chibichana mario ingo wikira chira senchira yo wikirano nachokiona ndo ndicho chachokuna chwendea soncha esigino etabu atichisi scratch egoki asogochora satellite ya Zuko tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri wibere amagana 999 chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 asi abateja abaye enyorere umuti